Pemirsa di sejeroning kewentenan indik pinyungkan COVID-19, keramane kaabtiang Bang Denenten Osah, tursang saya indik kewentenan sembako utawi pangan. Duaning kewentenan ipun kantun becik, saking pengerauh para distributor minangkadi petani wiadin peternak. Manajer operasional Ring Sinalih Tunggil Genah Matetumbasan utawi Pusat Perbelanjaan Ring Denpasar Novi Sityo Utomo Mausang sesampun rerainan suci nyepi kewentenan makudang-kudang barang utawi serana sampun becik sekadi Jatimula. Duaning distribusi pangan utawi kebutuhan pokok inucap sampun kasiagayang sedurung nyani tatkala ngawitin meperkanti kesarangin distributor sekadi sanes sampun kemargiang ring warsa sedurung nyani. Dadosni krama pemekas krama Denpasar kaabtiang Mang Denenten sang saya ngenenin indik kewentenan sembako. Kita ini sudah prepare sebelumnya, jadi kerjasama kami dengan supplier, jadi kami harap masyarakat Denpasar tidak perlu khawatir karena pasokan pangan juga lancar dari distributor, dari petani, dari peternak dan sebagainya masih lancar. Jadi kita berharap tidak perlu beli yang banyak-banyak, secukupnya saja. Ngenenin indik pengabdi pemerintah mangde ngemargiang social distancing ipun sampun ketah nganikain krama mangde preside mengantre ring kasir untuk jarak aman utawi nganutin saking pewarah pemerintah. Yening kepanggih nenten mersidayang pamuliang doh asapunike portal ring jalanan jagi kaunebang sinambi nyantos antrean preside memargi becik. Indik asapunike sampun kawedar tur keaturang melarapan antuk pangruhan miwah sosialisasi ring pakraman miwah fasilitas-fasilitas sanitiosan anggen ngirangin panglimbak virus COVID-19. Sios punike sampun kasiagayang taler minakadi ring widangan parkir kasiagayang genah ngewajikin tangan miwah hand sanitizer. Sios punike leaflet miwah brosur edukasi majang ring krama taler kedagingin ring bebelanjan krama nih. Pengabtine parikrama iwau presiden nyaringin pemerintah ring sajeroning pidabdab jagi ngicenin pewara-wara ring pekraman mangde panglimbak COVID-19 saya nedunang. Nenten wantapunike sinalih tunggil krama sani matumbasan Hadi Mausang ipun nenten sang saya matumbasan ring genah matetumbasan utawi ring genah ramye minekadi supermarket utawi pasar tradisional. Duaning sani mautama wantah nganutin sapunapi pematut utawi pewarah-warah saking pemerintah mangde state nganggen masker state becik ngwajikin tangan saha nyaga kesehatan raga soang-soang. Tidak ada kekhawatiran. Pertama, yang terpenting kita mengikuti himbauan daripada pemerintah. Satu, kita melakukan distancing yaitu jarak 1 sampai 1,5 meter. Pencegahan karena apa? Daripada sudah sakit, semua disibukkan. Kalau ataupun umpamanya ada yang diisolasi, kasihan APBN terkuras, APBD terkuras. Lebih terutama yang penting pakai masker, cuci tangan, baik dari bepergian. Krama taler kaabtiang mangde matetumbasan manut saking sani kaabtiang kemanten tur nenten banget akeh mangde krama sanitiosan preside taler matetumbasan tur nenten ngawinang medal manah sang saya ring pekraman. Wiguna Bali TV.